اف دمو هر دما و خوش به و دلی و گش به تماشاوان هیجا و جهازین دلال ام ایرو جارک یادن لسر باجار دلی خواه لآمدنم ام ایرو دیسا به هفر خواه بردن بیرا ویجه میوان میه ایرو نویسکارو لیکولینر شرفخان جزیریه ام هم دربار کارو خباتن بر همداریا شرفخان جزیری ده هم جی دویجه دفکی ده مجارا شر فکر و رامان خواه بواره پار بکن بله کرم بکن ام به هفر برنامه خواه پیک بینین و تماشا بکن که شرفخان تگلک بخیر هاتی برنامه ما یا بیرا ویجه خیر خودل تبی صاحبی امی ایرو به هفره خو بردن بیرا ویجه لسر ویجا دفکی یا شر امی فکر و رامان خو به تماشاوان خو را پار و بکن لی پیشاوی دی بشا یکمین دم ام دخوازن نویسکار لیکولینر ده همان دمی دجی تکو شرک زمان کردی شرفخان جزیری ناز بکن هرچی قاس شرفخان جزیری بجی ام زانن هونش مردینه نم ام بکورتاسی دما دبیجن شرفخان جزیری ام دکارن چوا بدن ناسن کرم وگو تگوت يعني هرچی قا پاشناوی ما مردی جزیری بجی مالباتا مالا بحمد جزیری جوارد بیجن ام عمرینه مالباتا آغی ازولو بیجن مالباتا آغی مالا بحمد جزیری جوارد بیجن يعني گریدانک ما و جزیره بوتا گلکیش کم دهیه از بخوال قامش لو چه بومه يعني دوي عمري خوي بتشوتك الكردستاني حمي قريام ازويج بتشومه باشوري كردستاني جي والروجافا جي ماما والكردستان التركي جي ماما يعني كارن بيجنت تام كردستانيه كي يعني ولو مناسنا يعني ما او تخوب حدود يقول كردستاني هنا براستي مناسنا كرنا ام صالي شيستو يكيدا از ام فقريان از بافي موديا ام فقريان ام البنختي بون ام القام شلوبون ام فقريان سرختي نافو مريا وام الورمان و دبستاني خوي بيشيجي ملور خوندن لكركات شتو القرديسي غندي ومريانا ملودك خوندن دورا مكتبه سرطاي من المرديني خوند باجار مرديني قديم ملودك و داوي از هاتم نسيبيني ملور ليسا خلاص كر نسيبيني بيشتي وز دركتم اوروبا بله كاكي شرف خان ام دبینند سربوریات دا کارو خبات کردواری پر در کبن پیش. بله. کلاته خماته ایشاته دردیته چی بود؟ تخوا بردا نواقاده که وسا جیگر. نه يعني نجو آمني شخصي بو يعني مثلا ام جواتك كده شيء. بله. يعني مثلا بيجن كسي جو روشنبير بنويسكار بسياسة مدار بتشد ببرابه به. جواتك كده شيء ده. اگر او جوات يعني او تشتيجو مرو بيدات كذا. يعني او كاري قلت بيدات كذا هجر وينا تشويق بك وينا بدا بيش تبكي نكي مرود وي هواي دتي يعني مرود نافا هفيركي وهذا تي ستران اجا اي ماجي مثلا دردوره ما كردوار بو مثلا مالباتا ما كرد بون كردي جو يعني شانازيب كردت ياخذ كرن وبابي منجي مثلا دوستي ويني قال باش هبون كامران بدر خان جلادت بدر خان ابي عثمان صبري رحمتي جگر خوين المالا ما هالبستي جگر خوين ازبرد هاتم خوندن ديا من خوندن و نویساندنا و چونه بو بس هالبست جگر خونش مرد خوندن بزاروتیا ما يعني ام بوی کلتوری مزن بون مثلا بيجن حوالي وك ارجين اري ازو بهفره ما مكتب خونديه الدرفه ازو رحمتي محمد ظلم حوالتي قالك دور دريج بهفره كفرات جوهريه او حسن متيه قالك حوالي من نيفيسكار مثلا ما بهفره دانو سندن كولو تشبي تبكنكي وقتا جو مرو دنافابي ونديا دبه مرو او وي تشتيغو تدناف ديجي تتخازه پیش دبخينه مجي واكر ويعني هاجر ما تشيك من التيتفن ازويجي بيجي بله مالا تاوبت تشجرك باش كريم د انجاما ام بيجين ور تكلين مالباتي د انجاما تكلين در دوره او هر وقت ديجي بكدو هولك تا كسي يام مزن حتى انها امزانه تجلك برهمين هم لسر ديروكا كردستاني هم جي راست لسر ام بيجين ادبيات ويجي او هنيشوان تركي بيجي برانيا و بكردي تبر هم ساز كرنم ام دكارن هناكي قالا سربوريا تشيروكا وان برهمان بكن يعني انها مثلا كرتي از بيجم يكجي ايجو هشت از حج ادبيات الدفكي بكم سربيهاتيا جنبليه ميري هكاريا بله كتاب اخوي بيشي دم او
من او نویسان و ما انالیزك دور دريج لسر جنبليه ميري هكاريا موسى قول في نها كيف مهات اجي وكي يكي هكاريه از راست جنبليه تصمام ما از راست بيجم ادوي كتابي ده دوي كتاب هاني ده هي لسر مرا حتى لفرنسا اليونيفرسيتي كيجي لسر تشتغل من قوتب ونجي ماستر هات كرن او تشتغل لسر جنبلي وبنفشا نارين يعني فيرسيون اقو من السر برسكينيم اليه مي مرديني بو دنگ بيجي مي اليه مرديني دغوتن بلكي نزيكا ساعات ونيف 2 ساعات هبو يعني السر وي ازهور كوربو مي چاغي او دولمنديا و ادبيات دفكي من يعني از بهكاريا وبميري هكاريا محج في بابتكر ودورا هدي البامن بو وك يعني بو وك تشيككي وك از بيجم هلوستكي غمرود في ادبياتي جوندابوني خلاص بك نها مثلا قال لك دستان وابو بوتشيروك وستراني جو مثلا ناف كرداده هنا برب وندابوني دتشونه ام قال لك بهواي كي يقولوا قال لك از بيجم خمسار من نزيكي وانا بونه وكل ميراث ماي كولتوري زمان قال لك تشتاد ورده اللي ونداد به اي مش خور وقت بسيونه كديد مقول از ايجو از كاربم حتىاش مبي از وا خلاصكم ودورا بشتيقو خلاص كرنجي از كاربم اناليزا واجي بكم بجواتا ما جريدم يعني بحثا تشتكن افجمره نها مثلا بحثا افينيتي ده هي بحثا شرطي ده هي جواكيبون تي ده هي از اشترى بيجم بفچون تي ده هي تشب خوازي دي ادبيات ده هي تزاني وقالك جاري از دبينم جو اف ادبيات جي ادبيات نفسكي قالك دوله من باش خويا دويامين ده تايبتي لسر وين خاندنان بكين جبركم مجاره ما بنجهين جي اوام گلن پری مرو جبلی ادبیات دفکی یا لسر شر و هر وکیدن جبلی و مجارو نوارو کم برهمین و مرو کار چابهانه کی بنرخین يعني اوجي درو درجه اللي مثلا هم اجفر دس بيكم مثلا لسر التريل ناف كردا ده قالك عشرتي تي مناقشه كرن لي باور بكنا در حق عشيره ده قالك تشتا نزانن ام كتوبرد بي آلية سوسيولوجيك زيادة نهارتنا دهوران جاي مثلا من مقو ازش خدس بي بكم السر عشيره ومريا برتوك نيفيسان من ليكولا من خست جو مثلا هنك تشتيغو ناين جوتن بهنك ريبازين مودرن اي سوسيولوجيك اي ماركسيست اي ازي بيجم قالك تدي زانستي يعني مثلا عشير تشنا تشاوانل سروي مثلا من اف كتاب نيفيسان دورا ازي بيجم مثلا ادبيات دفكي وشر اميت سر بي ايفن وغو تقول اف جي بيتر يعني ادبيات الدفكي ده مجار الشر بله ميناكي وينا كينه تشلونه تشاوانه سروي از كوردبم اف مثلا ديسا برتوكك بو اغوما بناوي كولتور ادبيات الدفكي منويسان اوجي ديسا سر مثلا ام بيجن دنگ بيش چنه جبو چنه چاوا كاردكن بيونديه واب دسلاتداريا هرمي را چاوا بو چقاس زماني ما پیش تدبرم بيرا ما قالك تشتيمه سروايه اف جي مثلا حوالي ارمي چاپ كرن اوجي ادبياتا دفكي وسوسياليزاسيون بو يعني بيتر جواكي بون بله مرو تشاوا بفي ادبيات جواكي دبو مثلا بجنبليه ميري هكاري ارم بيجن چقاسه كردمه عليه هكاري دبون جواكي تيبولوجيا كردا دوردا چقاسه حجي كرنا كردا اوينداريا و شرو پفچونه وانا دلبجاندنن وانا بربريا وانا چتچتگو هي مرو تشاوا كاره نزيك ببه بيگوت بيجي يا ده باو كالي مبكر ند هاتن باو كالي محمد تني پفچون دكرن او ديتنه گلك شاشه بيگما دنيا حميده ككو ادبيات دفكي پیشيه دورا انويسكي چبويه جي هوميروس مي يوناني بگره حتى دما قالكي فيداويجي قالك انسانا يعني برهمي ادبيات دفكي هات الناس كرن تروفا هوميروس بوي هاوي هات الناس كرن ايرو لهنگي دنياي ج هوميروس تنگرتن و لگور لكولينو و كولينين وان داويان جي يعني هما برجه باوي كي برمجيت نقاش كرن كو چافکانیه که بنگهین ناونده که بنگهین یا ویجار دفکیجی کردستانه يعني بمناقشه مثلا ام بيجن اف بابتي ادبيات الدفكي الايسلندا جي هبو هارولد لاكسنس هي نويس كاركيوايه مثلا ويجي قال لك تشتي خوي سربيهاتي خو نويسين ايرو كلاسيكي دنياينه مثلا المانيا او براي جريم هبون برودنا جريم جوارد بيجن او جي مثلا تشيروكي المان دان هفدو نها ايرو كلاسيكي دنياينه ادبيات الدنياي لسر واقف دبه لي ما تشيكي خمساري بمرهبوها يعني با كرداده يا دنگ بيجن او نقل كي ولو تشيكن ياجي تشيروك بيجن ياجي مثلا ما قالك مثلا قلتني مي بابو كالاجي امزيد سروانه سكنين يعني مثلا حزار ويك زانبون تجربه فكر دلبجاندن دوا قلتني بابو كالا دهنه قال جاري ام واب كارجي ناينن
يعني مثلا متقلك مقالي خود مقوتيه قوتاري خود ادبجم نویسکاری ما روزنامه‌وانی ما همو گرک وا گوتنا دناوا تکست خود بکار بینن ده هر کا بینش بوگ به مالی جواتا ما وندانه به ایجاد دوی واری ده مثلا بجن وقت کی من قالك رامان و کلتور مثلا من نویسان افجی پرانیل سر چکی بو از اشتر چا بجم سر يعني خباتي فلسفي د لاوروبا برغو مديروكا فلسفي خوان من ديسان مثلا سر غاليلي بقر حتى ارسطوطلس جوي بقر حتى افلاطون جوا بقر حتى زي بيجم قالك نافداري اوروبي مثلا دما روناهي مثلا جولتر بقر حتى روسو حتى قالك انسان ديما بكردي نويسان يعني ما مرو بكردي كاره واتشتا بنويسينه مثلا يعني كردي تيرا فلسفه جيت كه تيرا ديروكي جيت كه تيرا زانيست جيت كه تيرا هر تشت جيت كه و ديكه بس كو ام بزانبن بكاربينين كك شرف خان امد بشا خويا دويمين ده دويجار دفكي ده شر ويجار دفكي وشر بتماشاواني خورا بار بكن جبوي بشانها ام بجن مالاتاوا بله تماشاوان هجا و جهازن دلال امین نهار و بش خودجی قالا ادبیات دفکی و شر بکن که جزیری وکی دما کو ان بین ادبیات دفکی براستی جی قاده که گلک برفرهت بیرامن ام دخوازن شته ببیسین دما ام بیجین ادبیات دفکی و جا دفکی چه بیرامن ام قالا چه دکن ارين هم مجاري ادبيات الدفكيجي وك ان فيسكي جدانه يعني مثلا افين هي ادبيات افين هي مثلا بفچون هي از اشترا بجم دل بجاندن هي لهنگي هي از اشترا بجم بربريه دن جواتا مدى يعني بربريه قد جواتي ده هنا يعني شين هي مثلا دوی ادبیاتی ده گلک جاری سترانه شینه‌جی تنگوتن اری يعني گوون ده شینه تو چو بخوازی ایجا شرجی بشک جوایه من وقتا جو من دس لكولينا في ادبياتي كير مديت جو يعني مجاري وي جدا جدانه يعني ام كتبرد بي ادبيات دفكي لي غرق مرو بتشكي هف جدا بك يعني مثلا بيجن جوتني بافو كالاجي وجو ما جوت هنا ام بيجن سربيهاتي جو كرداد ناف خدا جيانه هنا از اشترى بيجم نفر هنا نفر مرو نفرات شاوات كه اوجي هنا تاني جا ام مثلا ادبيات الشر ادفكي وشر بيتر او دنا في ادبيات ده وقتا جو دنگبيج و چيروك بيج قلاوي شيتكن دبيجن از كاش شركي مره بيجلو كاش مر شركي بيجه يعني او تشتيغو دشر ده يعني هاتيه فورمولا كرين ياجي هاتيه قوتن لوي توف دبه و ميجي مديد جو ابجي شخو مجار قالك فرها يعني نهما بقوتنكي وبسي قوتنايا قالكي ميناكي جو ام سوجي ور بقرن هنا يعني وقت مرو سوجي بقرا سياسي مرو جي بقرا يعني مثلا وقت قلت قال ادبيات دفكي وشر بك چار جوره مرو كاره پیش تبخ یک جي شر كردا بخو يعني بافك ناف عشيره كده بهفر شرطكن او مثلا يك دو مثلا عشيره جدا بهفر شرطكن عشيره جدا بهفر شرطكن و يكيجي مثلا كرد ديجي داغر كريه شرطكن يعني مثلا اوجي مجاركي قالكي يعني فرها مثلا كارم كلا هادم دمي بحث بكن انا باشي بحث وان بكن من مخوست از بشكي جوانا اناليز بكم وبنجهي وانا وهلبت فانا جي بالتوريه شر فقريدم يعني انها مثلا بيجي الشر قالك هوايتي بينا سكرين اللي مثلا بيجن من مكيش خورا اساس قرت ما شخورا او جنرالكي المان هي جير بكارل فون كلوسيفيتش او ينال سر شر كتاب كوني قالك فرها هي حركه قلاويتك يعني حركه يقول قلا الشردك قلاوي نادك توريه وي ديتني وينا ديتنا ويني بكرتاسي خلاصاوي اوا شرد بي اوا وقتا قلت بخوازه دا خوازه خو لسر يكي دي فرز بكي يعني او كس چيز ببه بيجي استسلم له يعني منطقي شر او ها تو زورا دجمني خو ببه دجمني تكيبه او ودشر دجي الا دوي بيناسيك هبه دجمن كيه دوي بيناسيك هبه
و جبر وی کیجی من او تئوری درباسی ادبیات ما دفکی کرن و دوی ده من خواست از هنه تشتا فرم بله اما بحث وی بکن لی پیشاوی ام دخوازن ویجیهیم ببین ادبیات دفکی به چه آوایی خود بر همین کلاسیک یم کردی داده ادر یم بريده يعني از اشتر بيجم قال لك جدانه مثلا قال لك جدا هنا مثلا بيجن درويشي عفديان بيجن دجي داغر كريه شمارين عربن تركمنن وقيسينه دو عشيره عربانه ويك جيجي تركمنايه تركمنن تين مثلا دخوازن تعديل كردابكن لاليه ويران شعري دشتا روحاي درويش وي چاغي درد كفا ودبل هنگ كردا يعني ايرو كرد ما ازيديجي پسني خو درويش ددن ما مسلمان جي پسني خو ددن وحمه مثلا بويا لهنگ كي ازيبيجم لهنگ كي كردي درويش عبدي مثلا ازيبيجم ما كلاسيكي جو ازيبيجم مثلا سگوان خوركي دردورا ميرديني درباس دشتا ميرديني براستيج بوم سگوان اركتيب دبيجن جواره يعني تيبولوجي كي كرداي كلاسيكه يعني دور ده مثلا خودي ناموسا خودرت كبه خودي شرفا خودرت كبه ايجو هاتنا خواوتنا بختي وينا خودي لو درت كبه هر چقاسه يعني ام بيجن دبه سبب جو قالكي ايش وزحمتيه وفلانجي بكشينا دي سواي مثلا بيجن موسوي مي بوتي هي سري البرميري بوتا هلده ودوچه مالا وينا دوچه ديوانا وينا وچيز نابه والورد دبجت بفيده كي ولاتي بوتايا او قلتن قالكي كيف جرتي دبفيده كي ولاتي بوتايا جلكا بناموسيه قبول ناكم ام دما لبترتوكا برهما مازن يا احمد خاني مموزين النهرن ام دي صار بيني كو بنجه هاوي بيشي دفكيه ممي آلان ام دكارن بيجن ادبیات دفکی بر همین کو بدفکی هاتنه گوتن چو وک گوتن پیشان چو وک داستان وک افسانه ام بجن وک چیرو که جبوی ادبیات نویسکی بونه چافکانیه که چاوا با ام گرگ ببانا چافکانیه که گل کی برفره لين نبويه ام چاوا دکن نهات الدنيا الادبيات دفکی تماشا بك دور بويا نویسکی امزانن ليه مثلا بويا مجاره شانو بويا مجارة از اشترى بيجم سينما قال لك فيلم سينما مثلا السروي هاتنا تشكرن يعني اي ماجي مثلا فيداويه هنكا دست افيت و مجارة يجي مثلا درويش عبدي بو من بهيز جو درويش عبدي بتركي هنكي تشكرن هنكا كرديجي چند كسان نويساندي يعني رومانوي بتركي نويساندنا از نابجم يعني مرود كاره مرود تي نكي مرود كاره بس يعني او مجاري كفني جو از دبجم جو قال لك جاري مثلا كردن بيش هنازيه دكن يعني جرك مرو كاري با ترانسفورمه يعني هنارده ام بيجن مرو كاري با درباسي ادبيات نفسكي بكرا از نابجم همان تشتي قوبيا بكن بس مثلا بيغوت بنجه بغاري بنجه برابي لي تكاري تشتي دن ليزيده بك تشتي جو مثلا وينا تمام دك وا تكستا او تشتي جو مثلا بناكي جول با هنا نغو تو انا تحريف بك تو انا خراب بك خودي الوادر كذا لوقتها قلت تشتكي زي ذكرجي جرك منطقي وهفدو بقرا يعني نجو مثلا بيجن تشتكي لي زي ذبك جو هفدو نقرا له يعني مثلا جرك نوهابه اما از بيجم دور ده ام زيد نبسر كتينه هيفيا ما اوكو اف دما بيش تاجي وسا بيج بي نها يعني دما ام دي سال ليد نهرن هر برهمك دافكي ده همان دمي در نابا خود وكي بلجه دیروکه کم ام بیجن گلک همان دیروکی ین هاتنه جاید نو خودت حوینم لی ام تخوازن و بیجن یعنی د ناو برا بر همکه لی کولینو و کولینی یا دیروکی یا شرده و ام بیجن جالیه و گوتنا و یا ویجا دفکی یا وک ام بیجن دنگ بیجید بعد دستانی بعد چه فرق وجودایی هنه مروف کارت چه واپس يعني نها مثلا بيجن قالك جاري ام دوي مسألة جدا او بيناسيا فورماتا جي ام نزل علن يعني مثلا جينا ام دبيجن افسانه جينا بين دستان جينا ام دبيجن تشيروك جينا دبيجن ام دبيجن شر جبر قول لي كولينك باش نهات يكرن مثلا تزاني توريا وجيه هي قال لك ريبازي جدا هنا مثلا بيجن ما ايجو جمره قال كي بالا مدكشينا او افانسازي جرد بيجن ستركتوراليزم جرد بيجن دو ستركتوراليزم ده مثلا مرد خوازه جو هن تشتا بينا جم هفدو لي مثلا بيجن دستانا كروكلك بنافو دنگه من دوي برتوكا خوش ده قال وانا كريه مثلا هن كوالا سر نويسان دي قاعد بيجن دستانه قاعد بيجن افسونه ما افسون تشتكي دنا ودستان تشتكي دنا يعني مثلا بيجن تشيروك به مثلا كروكلك جيتين وارتين غوتن جيتي غوتن تشاوا الكوبويا الكوقوميه نافتين غوتن مثلا افسانه ده
جی نه دیاره بله. یعنی تدی دور ده از بجم ده عالی ریباز ده ام پچکی قلسن بله. خوزی او توریه گول اوروپا و لگلک دوری دی پیش کتنه مکاریبا وگو هستنا ناف مناقشه خو و ما او مالزمه میگو هيا مرول گورا وا توریا شروع بکرات زانی بله بدهان ام بجن برهمین دفکی ین سر شر با آوای کی دنگ بیجی هاتنه و گورتن یعنی با آوای کی ام بجن چیروکی هاتنه و گورتن دما ام لواند نهرن هوناندن آوا یان جالیه کاراکتری و جالیه بویری و جالیه جو وار و ام بجن چوا خود دلر yani mesela vek minak bidim de destanın şerde mirov rasti karakterin çavartı. Mesela pranici karakteri gol berxwe didin. Bele. Yani mesela xwedîl nehnik nirxa derdik nirxin ahlaki derdikevin. Nirxin mesela bejin me got derwêşê evdî em ser wê herin. Derwêş mesela xwedîl erê evîndare erê dilê wî dibije qîza paşayê wê demê Temur Paşa. Lê yani ew li ber xwe jî dide yani. Yani dixwaze dijî ew dagirkerê Arab û dijî dagirkerê mesela Türkoman li ber xwe dide ew mesela ew karakter derdkeve. Ez ê ji te re bêjim mesela geleha dimdimê yani wexta got xanê Çengziyarîn li muqabilî Şahê Îranê li ber xwe dide yani ew karakter ji bo me mühim e zanî ew karakterê berxwedanê karakterê got yani got mesela teslîm nabe karakterê got xwedî hinek nirxa derdkevî ne tewî dibe nirxên sosyal dibin axlaqî dibin gelek wêjenas teorisyenên wêjeyê romanê li gel pêşketina modernîzmê didin dest pê kirin. Lê dem em lê dinherin di van vegotinên wêjar devkî de bi rastî hema hemû hêmanên romanê hene. Yani mirov dikare bêje di bingeha xwe de esas roman pêşê di wêjar devkî de hatiye sazkirin honandin û ristin. Yani bu amin ne dîtinik şaşe yani heger tu yani mînakek edebiyata devkî ago şer û pevçûnê çîk têd bûne ya jî hinek meselê dijî bûne dilê binere şexs û pêwendiye got tê de ne ji ê romanekê gelek carî bêtir in. Karakter hene, bûyer hene, diyalog hene, aksiyon heye. Hemû tişteneke ku çi lazim be heye. Mine ew bi babetê yani babetekî wilo hatiye gotin got nivîsandin nav Kurda de zêde pêş neketibû. Bi devkî digotin yani ê min hal ba me henkî wilo we got piçekî wexta gotir bê devkî we got yani terî sivik e ne rast e. Ew mîrateyekî gelekî dewlemend e zimanê me dûr de ye bîra me dûr de ye hişê me dûr de ye bi a min gelek carî edebiyata devkî yani ew mînakê wê hene ez karim bêjim jî yani gelek carî karakterê wa û tiştê wana ji ê a nivîskî gelek dewlementtir e. Evê me nivîskî zêde ne şarezan e. Ez gel kar dibim naxwazin nava bidin yani gelek ji wan ne zêde şarezan e. Gelekî yekalî ne di ser xetekê tenê demeşin. Lê ev edebiyata devkî got em qala wê nadikin di gelek warî de bawer bi dewlemendiya got tê de ye. Yani her avayda devlemendiya gote de emeği nivîskî de tune ye. Lê mesela em bêjin wî çaxî nivîsandin tune bû. Yani Kurda bi nivîskî dikir. Yani edebiyat hemiş xwe nivîskî dest pê bûye ya devkî dest pê bûye dûra bûye nivîskî. Îca wexta got hemû zanebûna xwe û jêhatbûna xwe bide wê tiştî têlê zêde jî bike û têlê kêm jî bike û têhîn xweştir jî bike. Îca gelek ji wa serketîne mesela pir serketîne hinek ji wa jî belkî ne zêde ew qaseb serketî bin. Wêjar devkî taybetî wêjar devkî ya şer ya em bêjin li ser bingeheke xwe parastinê jî li dijî dagirkerên Kurdistanê. Bandûreke bêguman bandûrek li ser gelê Kurd kiriye ji aliyê neteweyperweriyê ve ji aliyê civakparêziyê ve gelek hest û ramanên wa pêş xistine. Em dikarin hinekî vê binirxînin. Bi amin tiştekî ciyê xwe de ye û rast e yani ew kes çilo siyasî dibûn kesê me çilo civakî dibûn. Ne bil va guhdar dikirin. Yani wexta got tu em ê bêjin tu xanê Çengziyarîn ê geleha dimdimê guhdar dikî ma hestê tê netewî çîk nabin. Ma wexta got li derwêş guhdar dikî derwêşê evdî ma nabe. Ez ê ji te re bêjim wexta mesela şerê mala Elî Ûnis wexta got dijî dewletê serê xwe danayînin ma çîk nabe. Gelek darî mesela ser Şeyh Saîd tişt hatine gotin ma wexta got wa guhdar dikî hestê tê netewî bilind nabin û bi sedayê wek vana. Yani ez bawerim wexta got em bi havakî yani bê pêşdarazî nêzik bibin û bê sivkayî nêzik bibin em ê bibînin got gelek tiştê got îro em dibêjin li wir jî hebûn.
دوی ادبیاتش ده هبون و ترانسفری ورجی بونه اوانا بخوره دولمندیک ناو کردا ده چیکرنه هستی کردا فکری کردا پیوانی وانا رفلکسی واگو گوادی تا گوت اوانا همو دوی ادبیات ده هیه و ادبیات آریکار دوی واریده یعنی وقتا گو ادبیات آریکاری مبگو از ریا خو پسولا خو فکری از دینم و چما و دمام راحتیت کارم بیجن ویجا دفکی به همو جلبین خو نتنه بینگه و چافکانیه که سرکه یا ویجا نویسکی یا کردجی ده همان دمه دا چافکانیه که بینگهین یا یکیتیا نتوه یا کردی آزادش یعنی ولو مرو بخواست مرو کار واجبه جاری البته ام بیجن هنگ مجارن عالیه ام بیجن ناوروکی و دبکو مروف بکار بر رخنجی بکه لید وی مروف گور سردما وانجی بنرخینه دی براستی وقت گوتین ها یکی ام بیجن جی کی جان فکر رمانی بم یکی کلا دمدم گهداری بکه یکی ام بیجن جنبلی هکاری گهداری بکه یکی درویش عبده گهداری بکه وسط جوار دنگ بیجان یدن یعنی فکر و رامان و هسته که هفپار یا نتوید واندا درد که نها من یک لبامه عالیه می مردین یک هست سیریجر بین سیرا گلیسور عالیه محمد قالك شكلها هات يقول باور بك قلت الجمع با قال مجي وبيري مجي وزاروك مجي وقتها قو سيريد هات قوتن بيرد قوتن يعني بهفرد دبون جواكي لكردستان ايران يجي سيريد هات قوتن دهري باشوري كردستان يجي هات قوتن كردستان سوري يجي هات قوتن جمع يجي هات قوتن يعني ببو تشتكي قو كرد خو بي ناسدكن يعني هفبشيا خو بي ديار دكن برايا من وهاي يعني مثلا ادبيات اريكاريت كغو مثلا وهستي نتوي وهستي جواكي بوني وكرديتي دركم فيش لما ما ادبيات نفسكيش ده تشتي خرابه هنا يعني نبكي سيدتي ونبكي از اشتر بجم نيچيرتي ونبكي تشكيناي هما هي وهو اي كاركتري ولا جد ادبيات نفسكي ده هنا بلي براسي مجرك جلك برفره يعني مروف دكاره بروجان جسر باخ و خلاص نكم لی دم آمجی شو تیره ناکم. یعنی شو دم تیره ناکم. که شرف خان ام بیشتر مالات آوا جبر به برهمداریا تجی دستت دلت هشت صعبه ام دکارو خبرت انت یجن هو پیداجی سرکفتن و سرفرازیت خواست. اجی سرکفتن جوارد خوازم جهوالی میگو ام مرخبتی نشتره و از ویش ترا بيجي منت ورده تونه من اف خبات كربه منت يده تونه بي منته ما خدمتك كريه وما خوستيه جو ام خدمتك كولتورا كردي زمان خدمتك بيروزا خدمتك بنرخه ام جبر وي چندجي جرا دويامي گلك سپاسي خو پیشکشی تا دکن مالاتا و گلك صاحب سپاس دکم صاحبن بله تماشاوان هجا و جهازن دلال ام ایرو جرکدن ل آمده بون ما بنویسکار و لیکولینر شرف خان جزیری را به هفرخ و بردا بیرا ویجه ما هم دربار کارو خبات و برهمداریا شرف خان جزیری ده همجی دربار تکیلیا دناوبرا ویجا دفکی و شردا فکر و رامان خواه بواره پار وکر بله مجاره کدن دید که ویجا یا دفکی چافکانیه که بینگهین یا ویجا نویسکیه و ده همان دمه دجی چافکانیه که بینگهین یا دیروکا گلانه و ده همان دمیداجی جبو آزادیان نتوه که جی براستی جی چافکانیه که جنگره بله ام حتی برنامه که بیجن بمینند ناو آخر و خوشه دا بمینند ناو ویجه یا دفکی دا دستانان دا افسانان دا چیروکان دا هلبستان دا گرتنین پیشین کردان دا بله وکه هر جارم بیجن به بیر نمینن به ویجه نمینن به بیرا ویجهی نمینن